Ibyo wamenya ku Episkopi Gatolika b'u Rwanda. Ku wa 2 Gashyantare 1900 nibwo Musenyeri Hiriti n'abo bari kumwe bageze mu Rwanda. Ku 8 Gashyantare uwo mwaka abamisiyoneri bakambitse Save aho bashinze misiyoni ya mbere. Kugeza ubu ivanjiri yatashye mu bice byose by'u Rwanda kandi Ubukristo bukomeje gushinga imizi mu ngo z'abemera bakomeje kubyara Kiliziya, abiyegurira Imana barimo n'Abepiskopi turi buvugeho. Iri nanjye Dani iyo ni Lumen TV. Kuri ubu Kiliziya Gatolika mu Rwanda ifite Abepiskopi 17, muri bo 9 bari ba Diyosezi Gatolika zingana n'uwo mubare, naho 8 bakaba bari mu kiruhuko. Abo 8 bari mu kiruhuko cy'izabukuru ni abakurikira: Musenyeri Federico Rubwejanga wayoboraga Diyosezi ya Kibungo kuva ku 30 Werurwe 1992 akegura ku wa 28 Kanama 2007. Abandi bari mu kiruhuko cy'izabukuru ni Musenyeri Gisabi ya mbere wayoboraga Diyosezi ya Nyundo, Musenyeri Dion Hinyurwa wayoboraga Arikidiyosezi ya Kigali, Musenyeri Sylvain Nzakamwita ari Umwepiskopi wa Byumba, Musenyeri Simajide Mbonyintege wari umushumba wa Diyosezi ya Kabgayi, Musenyeri Philippe Rukamba ari Umwepiskopi wa Diyosezi ya Butare. Abo bose nk'uko amategeko ya Kiliziya biteganya bagiye bandikira Papa bagejeje ku myaka 75 y'amavuko, bagasaba kwegura ku buyobozi bwa Diyoseze hanyuma bakemererwa bagahabwa abasimbura. Hari kandi Musenyeri Anastase Mutabazi wari Umwepiskopi wa Diyosezi ya Kabgayi kuva ku wa 13 Werurwe 1996 ariko akaza kwegura ku buyobozi bwa Diyoseze ku wa 10 Ukuboza 2004 na Musenyeri Kizito Bahujimihigo wabanje ku Diyosezi ya Ruhengeri kuva mu 1997 kugeza muri 2007 ubwo yagizwe Umwepiskopi wa Kibungo, nawe yaje kwegura ku 29 Mutarama 2010. Muri iyi nkuru twabahitiyemo kubageza amateka avunaguye Episkopi 9 bari ba Diyosezi Gatolika zo mu Rwanda tugendeye ku gihe bagiye bagira ku buyobozi. Reka dore ko Musenyeri Vincent Harurimana. Musenyeri Vincent Harurimana yavukiye Impembe muri Paruwasi ya Mubuga, Diyosezi ya Nyundo ku wa 2 Nzeri 1962. Yize mu Seminari ya Mutagatifu Pio wa 10 ya Nyundo mu mwaka w'1990 ubwo yahawe ubupadiri na Mutagatifu Papa Yohani Paul wa II wari wasuye u Rwanda wa 8 Nzeri 1990 ku munsi umwe na Arkiyepiskopi Anoni Kadinali Kambanda. Musenyeri Gisabi ya mbere wari umushumba wa Diyosezi ya Nyundo n'umuyobozi wa Diyosezi ya Ruhengeri niwe muhaye inkoni y'ubushumba ku 24 Werurwe 2012 nyuma y'uko abitorewe na Papa Benedicto wa 16 ku 31 Mutarama 2012. Intego ye ni twabonye inyenyeri ye. Afitiye impamyabumenyi y'ikirenga mu bya teolojiya yakuye mu Butaliyani kuva mu mwaka w'1993 kugeza 1999. Kuri ubu Musenyeri Harurimana ni Visi Perezida w'Inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda. Umwe mu butumwa yakoze atari umushumba wa Diyosezi ya Ruhengeri kuva mu mwaka wa 2000 yagize umuyobozi wa Seminari ya Nyundo. Kuva 2004 yakomeje kwigisha mu Seminari nkuru ya Nyakibanda ndetse yanigishije mu ishuri rikuru ryo mu Ruhengeri. Uwa kabiri tugarukaho ni Anoni Kadinali Kambanda muri Paruwasi ya Nyamata, Arikidiyosezi ya Kigali ku wa 10 Ugushyingo 1958 ubwo havutse Anoni Kambanda, abatizwa ku 27 Ugushyingo 1958. Icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye yakize mu Seminari ya Moroto mu Uganda, cya kabiri akiga mu Seminari nto ya Nairobi. Amasomo ya filozofiya n'imyaka 2 ya teolojiya yabyigiye Nairobi muri Kenya. Arangiza amasomo ya teolojiya mu Seminari nkuru ya Nyakibanda. Isakaramentu ry'ubusaserdoti yarihaye ku wa 8 Nzeri 1990 imbaye muri Diyosezi ya Kabgayi, arihabwa na Mutagatifu Papa Yohani Paul wa II. Umunsi umwe na Musenyeri Vincent Harurimana ngo twabigarutseho umushumba wa Diyosezi ya Ruhengeri. Ku wa 7 Gicurasi 2013 Papa Francisco yamutoye ko umushumba wa Diyosezi Gatolika ya Kibungo. Umuhango wo kumwimika wabaye ku 20 Nyakanga 2013 iburwa na Musenyeri Dion Hinyurwa wari Arkiyepiskopi wa Kigali umuyobozi wa Diyosezi ya Kibungo. Anoni Kadinali Kambanda afite impamyabumenyi y'ikirenga mu bumenyi bw'Imana n'imbonezabupfura Docteur en Théologie Morale yakuye muri Kaminuza y'i Roma ya Alfonsianum. Intego ye ni Ut Vitam Habeant, bivuze ngo kugira ngo bagire ubuzima. Kuri ubu Anoni Kadinali Kambanda ni Perezida w'Inama Gatolika y'Episkopi mu Rwanda. Mbere yo guterwa kuba Umwepiskopi yakoze ubutumwa bunyuranye burimo ko kuva mu mwaka w'1990 ubutumwa bwa mbere w'ubupadiri bwabaye gushingwa amasomo y'imyigishirize no kwigisha Icyongereza mu Seminari ya Mutagatifu Vincent Ndera. Kuva mu mwaka w'1999 kugeza 2005 yabaye umuyobozi wa Caritas ya Diyosezi ya Kigali ndetse akaba n'umuyobozi wa Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro. Yabaye kandi umuyobozi wa Roho, Directeur Spirituel mu Seminari nkuru ya Rutongo n'umwarimu mu Seminari nkuru ya Nyakibanda. Muri uwo mwaka nyine hagati
1999 na 2005. Kuva 2005 kugeza 2006 yabaye umuyobozi wa seminari muri filozofiya i Kabgayi. Kuva 2006 kugeza 2013 yabaye umuyobozi wa seminari muri Nyakibanda yitiriwe Mutagatifu Karoli Boromeo. Indi mataki y'ingenzi y'ubutumwa bwa none Kardinali Kambanda. Kuwa 19 Ugushyingo 2018 Musenyeri Aroni Kambanda wari umwepiskopi wa diyoseze ya Kibungo yatiriwe kuba arikepiskopi wa Kigali. Yimitswe nka arikepiskopi ku 27 Mutarama 2019. Umuhango uyoborwa na Musenyeri Tadeyo Ntihinyurwa. Kuwa 29 Kamena 2019 yahawe pariyumu ayambikirwa i Rulindo. Kuwa 14 Nyakanga 2019 n'intumwa ya Papa mu Rwanda Musenyeri Andrea Yozowic, icyo gihe ari kumwe na Kardinali Petero Turkson. Kuva yimikwa nka arikepiskopi wa Kigali yari kandi umuyobozi wa diyoseze ya Kibungo kugeza ubwo yahabwaga ubwepiskopi bwite muri 2023. Kuwa 25 Ukwakira 2020 Papa Francisco yamutariye kuba Kardinali abuherwa i Roma kuwa 28 Ugushyingo muri uwo mwaka. Kuwa 13 Ukuboza 2020 Papa Francisco yamushyize mu ihuriro rishinzwe iyogezabutumwa Congregation Evangelisation du Peuple, Congregation for Evangelization of People. Kuwa 25 Nzeri 2021 Papa Francisco yamushyize mu ihuriro rishinzwe inyigisho gatolika Congregation pour l'Education Catholique. Wa gatatu tugarukaho ni Musenyeri Celestin Hakizimana. Yavutse kuwa 14 Kanama 1963 muri paruwasi ya Sainte Famille muri Archdiocese ya Kigali. Yize mu seminari ya Mutagatifu Vincent Rulindo kuva mu mwaka w'1927 kugeza 1983. Kwa 27 Nzeri 1926 nibwo seminari nto ya Archdiocese ya Kigali yashinzwe muri paruwasi ya Rulindo. Yaje kwimirwa muri paruwasi ya Ndera mu mwaka w'1983 no mu seminari nto ya Ndera i Kigali kuva 1983 kugeza 1984. Celestin Hakizimana yaherewe padiri muri paruwasi ya Sainte Famille ku 21 Nyakanga 1991. Ni Papa Francisco wamuteye kuba umushumba wa Gikongoro. Ku 23 Ugushyingo 2014 ahabwa inkoni y'ubushumba na Musenyeri Tadeyo Ntihinyurwa muri arikepiskopi wa Kigali ku 24 Mutarama 2015. Intego ye ni Dulce in Altum, bivuze ngo erekeza ubwato mu mazi magari. Ni umuhanga wigiye Naples mu Butaliyani muri 2003 teoloji y'amahame, dogitera en théologie dogmatique. Umwe mu butumwa yakoze atari umushumba wa Gikongoro. Kuva 1992 kugeza 1997 yashinzwe uburezi gatolika muri Archdiocese ya Kigali. Kuva 1994 kugeza 1996 yabaye umuyobozi w'ikigo nkenurabushyo Centre National de Pastoral Saint Paul. Kuva 1998 kugeza 2003 yabaye umuyobozi wa Jemeka Rwanda. Kuva 2011 ku itariki ya 3 Ukuboza kugeza 2014 yabaye umunyamabanga w'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda, Secrétaire Général de la Conférence Episcopale du Rwanda. Uwa kane tugarukaho ni Musenyeri Anaclet Mwumvaneza. Iyi marambi muri paruwasi ya Rulindo muri Archdiocese ya Kigali niho Musenyeri Anaclet Mwumvaneza yavukiye. Uwa kane Ukuboza 1956. Yize mu seminari nto yitiriwe Mutagatifu Rei Kabgayi kuva 1969 kugeza 1973. Ku myaka 25 yaje gusubira mu seminari ni Kabgayi mu cyiciro cy'abigaga bakoze. Nyuma y'imyaka 4 nibwo yatangiye seminari muri Rutongo. Ku 25 Nyakanga 1991 nibwo yahawe isakaramentu ry'ubusaserdoti, yaterewe kuba umushumba diyoseze ya Nyundo na Papa Francisco ku 11 Werurwe 2016. Ahabwa inkoni y'ubushumba ku 21 Gicurasi 2016. Intego ye Misericordiae Scuti Pater, ni mube abanyampuhwe nk'uko so ari umunyampuhwe. Afite impamyabumenyi y'ikirenga by'amategeko ya Kiliziya yakuye i Roma, Dogitera en droit canonique. Umwe mu butumwa yakoze atari umushumba wa diyoseze ya Nyundo. Kuva 1992 kugeza mu mwaka 2000 yabaye padiri mukuru wa paruwasi Sainte Famille, aba no mu kanama ngishwanama no mu kanama gashinzwe umutungo kuva mu mwaka w'1993. Kuva 2004 kugeza 2005 yabaye umwarimu mu seminari nkuru ya Kibanda. Kuva 2005 kugeza 2013 yabaye umuyobozi wa Caritas ya Archdiocese ya Kigali n'uwa Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro. Kuva 2013 kugeza 2016 yabaye umunyamabanga mukuru wa Caritas Rwanda. Wa gatanu tugarukaho ni Musenyeri Edouard Sinayobye. Yavuze tariki 20 Mata 1963 Ikigembe Gisagara muri Diyoseze ya Butare, paruwasi ya Higiro, ari nayo yahiriyemo amasakamento y'ibanze.
yize mu iseminari ya Mutagatifu Leo Kabgayi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu. Yahawe upadiri tariki ya 12 Nyakanga mu mwaka wa 2000. Ni umwanditsi w'ibitabo uzwiho gukunda Bikira Mariya. Papa Francis yamutoye ku mwepiskopi wa diyosezi ya Cyangugu wa 6 Gashyantare 2021 yimikwa na Musenyeri Philippe Rukamba umushumba Butare ku 25 Werurwe 2021 ku munsi mukuru wa Bikira Mariya abwira ko azabyara umwana w'Imana. Intego ye ni Fraternitas in Christo, bivuze ngo ubuvandimwe muri Kristo. Afite impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye na teolojiya ya roho yakuye i Roma, Doctorat en théologie spirituelle yakuye muri Université Pontificale Theresianum de Rome kuva 2008 nyine kugeza 2013. Umwe mu butumwa yakoze atari umushumba wa Cyangugu kuva 2005 kugeza 2008 yabaye padiri mukuru wa Paruwasi ya Gakoma, aba kandi umwe mu bagize komisiyo ishinzwe imari diyosezi ya Butare. 2010 kugeza 2011 yabaye umuyobozi wa Caritas ya diyosezi ya Butare. 2011 kugera 2013 yabaye umucungamutungo wa diyosezi ya Butare. 2014 kugeza 2021 yagiye kuyobora seminari muri Propedeutique ya Nyumba. Iki gihe yari mu teolojiya ya roho mu seminari ya Kibanda kandi yigisha no muri kaminuza Gatolika ya Butare. Uwa gatatu tugarukaho ni Musenyeri Papias Musengamana. Papias Musengamana yavukiye muri Paruwasi ya Byimana mu diyosezi ya Kabgayi. Hari tariki 21 Kanama 1937. Yahawe upadiri tariki ya 18 Gicurasi 1997. Musenyeri Papias Musengamana yize amashuri abanza i Mwendo kuva mu mwaka w'1974 kugeza 1982. Akomereza yisumbuye mu seminari ya Kabgayi mu mwaka w'1982 kugeza 1988. Seminari nkuru yayize Rutongo kuva mu mwaka w'1988 kugeza mu mwaka w'1989. Akomeza filozofi Kabgayi kuva mu mwaka w'1989 kugeza 1991. Naho teolojiya yiga i Yaounde muri Kameruni kuva mu mwaka w'1991 kugeza 1996. Mbere yo gutorerwa ku mwepiskopi, Papias Musengamana yari asanzwe ari igisonga cy'umwepiskopi wa diyosezi ya Kabgayi, abifatanya no kuba umuyobozi mukuru wa seminari muri Nyakibanda. Musenyeri Papias Musengamana yabaye umwepiskopi wa diyosezi ya Byumba ku wa 14 Gicurasi 2022, asimbuye Musenyeri Sylvain Nzakamwita wagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Musenyeri Papias Musengamana afite intego igira iti in caritate et misericordia, bivuze ngo mu rukundo n'impuhwe. Uwa karindwi tujya kugarukaho ni Musenyeri Jean Marie Vianney Twagirayezu. Musenyeri Jean Marie Vianney Twagirayezu yavutse ku 21 Nyakanga 1960, avukira mu karere ka Rutsiro muri Paruwasi ya Crete Congonil muri diyosezi ya Nyundo, ari naho yize amashuri abanza. Yahawe upadiri tariki ya 8 Ukwakira 1995, aba umupadiri bwite wa diyosezi ya Nyundo. Mu mwaka w'1997 kugeza muri 2000 yagiye kwiyungura ubumenyi muri kaminuza Gatolika y'i Louvain mu gihugu cy'Ububiligi. Ahakuye ubumenyi ihanitse muri teolojiya. Yagarutse mu Rwanda, yabaye umuyobozi wa Caritas ya diyosezi ya Nyundo kuva muri 2000 kugeza muri 2002. Nyuma yo guhera muri 2002 kugeza 2009 ahabwa ubutumwa bwo kwita ku mutungo wa diyosezi ya Nyundo. Mu mwaka w'2009 kugeza 2016 yasubiye mu Bubiligi gukomeza amasomo. Ahakuye ubumenyi mu gucunga imishinga, ari nako akora ubushakashatsi bw'urwego rw'ikirenga Doctorat mu bya teolojiya muri kaminuza y'i Louvain. 2016 kugeza 2023 yasohoje ubutumwa muri Caritas Rwanda nk'umunyamabanga mukuru wa Caritas Rwanda. Kuwa mbere Mata 2023 nibwo Jean Marie Vianney Twagirayezu yagize umwepiskopi wa diyosezi ya Kibungo, nyuma y'igihe n'umwepiskopi bwite ifite kuko ari kirebererwa na none Kardinali Kambanda bafatanyaga no kuba episkopi wa Kigali. Umwanya tugarukaho ni Musenyeri Balthazar Ntivuguruzwa. Musenyeri Balthazar Ntivuguruzwa yavutse ku 15 Nzeri 1967, avukira i Muhanga muri diyosezi ya Kabgayi. Yiga mu seminari n'ayitiriwe Mutagatifu Leo kuva mu mwaka w'1982 kugeza 1988. Yahawe upadiri ku wa 18 Mutarama mu mwaka w'1997
ndetse ku wa 17 Kamena 2023 yimikwa nk'umwepiskopi bwite wa diyoseze ya Kabgayi asimbuye Musenyeri Simajide Mbonyintege wagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Bumwe mu butumwa yakoze kuva mu mwaka w'1997 kugeza 2000 yabaye umuyobozi wungirije wa seminari ya Mutagatifu Leo yitaga ku gutunganya inyigishirizo. 2003 kugeza 2004 yabaye umunyamabanga w'umushumba wa diyoseze ya Kabgayi. 2004 kugeza 2005 yakomeje amasomo muri kaminuza y'u Louvain mu Bubiligi akora impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu muri teolojiya. 2009 kugeza 2010 yabonye impamyabumenyi y'ikirenga n'ubundi muri teolojiya. 2010 kugeza 2017 yashinzwe gukurikirana amasomo y'imyigishirize mu iseminari nkuru ya Nyakibanda. 2017 kugeza 2023 yabaye umuyobozi wa Iseka kugeza atowe nk'umwepiskopi wa diyoseze ya Kabgayi ku wa 2 Gicurasi 2023. Uwo tugiye kugarukiraho ni Musenyeri Jean Bosco Ntagungira. Musenyeri Jean Bosco Ntagungira yavukiye i Kigali tariki ya 3 Mata 1963. Yize amashuri abanza i Kigali no mu Ruhengeri hagati y'1921 kugeza 1928. Yize mu iseminari ya Ndera kuva mu mwaka w'1928 kugeza mu mwaka w'1945. Muri uwo mwaka yagiye kwiga mu iseminari nkuru ya Rutongo kuva mu mwaka w'1986 kugeza mu mwaka w'1993. Yigaga filozofiya na teolojiya mu iseminari nkuru ya Nyakibanda. Yahawe upadiri tariki ya 2 Kanama 1993. Umwepiskopi wa diyoseze ya Butare ku wa 5 Ukwakira 2024 asimbuye Musenyeri Philippe Rukamba wagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Intego ye ni Audiant et Laitenture, bisobanura ngo nibabyumve maze bishime. Umwe mu butumwa yakoze atari umwepiskopi wa diyoseze ya Butare kuva mu mwaka w'1993 kugeza 1994 yabaye umuyobozi ushinzwe amasomo mu iseminari nkuru. Kuva mu mwaka w'1993 kugeza 1994 yabaye umuyobozi ushinzwe amasomo mu iseminari ya Ndera akomereza mu seminari nkuru ya Rutongo. Kuva mu mwaka w'1994 kugeza 2001 yagiye kwiga iby'amategeko ya Kiliziya muri Université Pontificale di Laterano i Roma, aho yakuye impamyabumenyi y'ikirenga mu mategeko ya Kiliziya n'amategeko asanzwe ya leta. Kuva 2001 kugeza 2002 yabaye umunyamabanga wa diyoseze ya Kigali. Kuva 2002 kugeza 2018 yari umuyobozi wa seminari yisunze Mutagatifu Vincent Ndera muri diyoseze ya Kigali. Icyo gihe kandi yakoraga ubutumwa mu rukiko rwa Kiliziya ruhuriwemo n'amadiyoseze mu Rwanda. Ayobora komisiyo ishinzwe ibikorwa bya Papa by'iyogezabutumwa ku rwego rw'igihugu. Kuva 2018 kugeza 2024 yabaye padiri mukuru wa Paruwasi Regina Pacis muri diyoseze ya Kigali kugeza ubwo yaturiye ku mwepiskopi wa Butare ku wa 12 Kanama 2024. Musenyeri Ntagungira kandi ari mu bagize uruhare mu ivuka rya televiziyo ya diyoseze ya Kigali Pacis TV. Murakoze.